You're welcome to Akosi TV. Like this video, leave a comment, and subscribe. Enjoy. Aja wanati. Aja officer. Papa Shekwa. Yeah, Aja. Osa me nyesa. Eno so die no. Ura Papa Shekwa. Shini anu a. Edi asem. Oh, battery of phone so dey. Moto na mewo. Battery ka di asem. Oh, me show bi wo area ase pa na. Me twa me phone adu. Ono kwa no, mo ko hwe hwan. Oh, very new fans, very new. Enya me fans. E be dan me fans. Utwi me fala na odi bi si wo no. E be dan me fans. Just me do ntwa so. Me twa so nya den. Na ka se kwa de me fans so na ye wo ho. Na ge ne pe bo me dua ntia. Ge ni pe wo bo dua. Eti usuro dua boti mi na o so ja me na akofa no nyesa. Oh, Aja. Ana se ekosi sen. Twem de ehu hia. De se mo awale ana. Aja ehu hia o. Oh, what na yesa? Ah, sase mo na so atwa. O ba o pani nja o da wo. Aja me so battery aka so. O de dem. Me so an mama in the corner me phone do me phone adu. Me so phone na me phone friend right. Neba. Ya chia no. Ah, oba na me ya ma de ofo no so dado. So untimi twen so na wokọ. Le mati. O jin ko fofo na wokọ checking messages. So line say twa bu checking message me to ma hwe waso. Because me no we jam. Yes, man asim. You so one no ndo ya na me to e fa flow bi akoranda. No ma che me credit card house. 1 minute oh. Let me date you, man. Who do jam? Hello? City Pie. Oh, me so. Let me phone a bit. Me so. Oh, Janso. Oh, we me so. You decent car. Hello, City. Oh, there be. Oh, I me phone do na ba kona me use no line no. Ah, yeah. 199 make us ai. Me gina po na wo kire me na po na one ma be gina. Ah, okay. Mati. Mami. Aja. Na den. Me se gen ko ya bo me dua. Na wo foda na ade me empty afre no. Oh, nya hwe. Ora, enda obe setiri mi. Wala me kono mama. So wo do oba atwempo na na so wa hwe ni ye na obu mi kwase ya ba bia obe hia ni bia no. Wo be twa bi. Ene mo bia. Me kan chi. Me nsuru. Odi ewo. Ofo we so ko mo be se mi enko. Obi da hospital enko hwe no time kra na ekoi. Sida. Me who wanna say me Charlene. Oh, Baba. I want to say. Hey. Efiye. Ora kwajo. Yes. Ora kwajo. Aja make it. Thank you. You know. Yeah. On my friend. When you ma dia hal what? When you ma dia hal. Me bi agia. When I did the chi. Mentobo. I was one of our boy Wait. Atiri we am use so ato atwini. Kodi moja friend. Me ne bija 3 weeks grandma. Me ne bija 3 weeks grandma. Me nua ketewa no. Wahu. So wahu. Ozepu no tumu a wo se me di watem. To ozepu mu a wo se me di watem. Da bia wa bi ozepu na ade nam. Wahu. Me nua ketewa. E dey na ekoso a we ogina wo mobile. Me na ya boss mi ensa. Hey, ni nyina me ana me to madu. Me we you. Me ana me to madu. We a ogina hoyi. Me ana me to aduane manidi. Woni ne ho kapre. Obegina me phone no de frɛ o. You phone kire no. Me phone dum. O phone bedum because type bom. O phone bedum. Wa kwa akɔgye obofo kire dia atu kom. Top ye hyewi so aikedia. Wei, minnim ni se bipie to we ogina hoyi. Ya kai. So me don no. Why? Oni mi anyi mpene se ye tu egu. Me ni bija 3 weeks kwa ma wo sister pe we ka che se esu don so free awura dem se mi da me se chibe someone ni so ama no. Ka ko be fie na mi akwai. Kwa te. Just so ojo won mo hwe. What that papa? Se me don hold on fine. Ora kwajo. You ready you betutu. Aja. Wo be bu mi kwase asa be family ho. Se nyina nya miya. Wo be bu mi kwase asa be family no. Se nya miya. Wo dan papa. Na nya miya. Enya wa na ehwan. Oh, aja. Enya wa na ehwan. Se nya miya. Wo pa mo kwase mi fichire na abache ne meboa. Aduabo na so bo mi nsem dwan. Aduabo na hwan se bebo. Ge ba ko. Ge ni so bebo dua nti mi nua na se so obefa na obi ko bo ni dua meboa. Ono goko. Ono okọ. Firifi akọ.
Free akona minya kwan. But mama can say mama can say me. Free akona minya kwan. Abodam papa. Mone na mo mpa adwuma anye. E ma ho na mo sole a mo salai. Mo afọ the application nam office to office no. Mo de mo zip and nam door to door. Door to door deliverance na mo ye. Abodam papa. Awa be gina say ge we dia me pe no. Wo pege no. Me dia na de me ye den. Wo kra me do twitwiri me sin. Why say unwanted child no. Abu funa duro bi enu a me be ya bo hye be yiwo. Me kra me nanko. Ha owura ko do wo.